Demin. Sen dikkat et ki hoş gündüm. Bugün biz bir oyun koytatın bolamız. O oyunda Kubik, Among Us yapacak. Free Fire pametim gitmeydi. Ters standart. Taze bir cip Kubik. Need for Speed. Öyle Kubik çok anlamak. Bize yine bomba falan ne yapacak? Blok onda Igor posjeti da vidi edip gibi ona gittik. Друзьями. Осында ойындап өте жақсы друзьями. Хайт ойындарын қосым келеді, бірақ памятім жетпейді өтеге. Ойын бірақ түсінбедім, Хэллоуин дейді. Бірақ біздің маған Хэллоуин өткізуге болмайды. Мұсылманға бірақ. Хайт ойындарын охотник ловят предметы пустить. Onda tapasa onda so ne olursa haytanaydı. Yok. Onda oyunda bulmaydı. Kalpta oyunda böyle. Annelit 15 megabayt. Yok kızgın 15 megabayt. Ada. Deket koyarım. Осы oyunda men bayağı adamları bilirim. Men 7 yaş емес, men 9 yaştamın. 7 yaştan өсіп біткен, 9 yaştam. Gaz. Annelit. Ondan bazı. O 15 megabayt үшін маған тез қосылып жатыр. Сосын қазір видеомды аяқтаймыз да. Аналитті ойнайтын боламыз. Бірақ тапшырынан кесіп. Бұлай пайда басқа.